tinende pa midwe me abichiel mwaka Aliba rio ki piero ariyo abich. Balaalo miero a Balaalo a ka yini beda i social media ka neno gi a no gu bedo ngwen ma gi koro kon kot chwe ki chieng men chi donge a man duon Odonga Otto andong ka peny Acholi luwara Presidential Directive Executive Order number 3 of 2021 ki 23 ni uberu la gwano nen uberu yo mi bongo nyima Acholi President ki kome mi Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ukero chie ping ni Balaalo a neno me agiki mi a pa Balaalo no tie chie abichiel mokaroni pingo watin Balaalo peka a mogo chwalo diangolo bore Sudan pitutunu mogo kwanyo diange kanya piki chielo gukelo yakul mokane tu kiri ka chagi tika mete ki chielo ngom atie ki goye chiel ipa icho bula chiel kino uto yakul pa Balaalo ma polisi tiyo liel rong liel tika kwok loka wen lingo Balaalo ni ubi ki kengi ka wana chweli wanena lutela wanena kwene loka nene MPs wing mo matika loka Balaalo ni anaria deke mo tie we akwan ki nyingi ukot Peter te wacho ningo woto lanya Jacob MP mor te wacho ye ningo la mwaka Catherine ite wacho ningo iloka Balaalo ni Father Onen ite wacho ningo iloka Balaalo pa balnya ko mapenduzi gina call side gidong wangeo Sharon Balmoy ite wacho ningo iloka Balaalo ni MP achwa itie wacho ningo MP kom lok minwa itie wacho ningo Awan Tony iwacho ningo Honorable Lucy iwacho ningo Christopher Komakej iwacho ningo iloka Balaalo Pascal Menya iwacho ningo iloka Balaalo Santa Okot iwacho ningo iloka Balaalo Okot Amos nyogwak dwano winyeka chakebe pangduo ni Balaalo aako wota toka iwaje ni ngoy loka Balaalo ang'eyo ni wunu chiero ka wayne Balaalo miaro beri mo wor kin piny ma chiero ne bene jo mo miyo ane Balaalo owaje ni ngo okore owaje ni ngo beti ya olo chan owaje ni ngoy loka Balaalo bitre za nywa iwaje ni ngoy loka Balaalo oriem Andrew Kelo woda Tito Kelo lutwa madano ta pitito owaje ni ngoy loka Balaalo kan ma Balaalo pe ye ma pigi ye lok ming ene ye la mo boro nek ilare ki bo Dr. Kulu pe no wa Balaalo che kunu politicians ruodi kilo dirudini go rebo doggi Balaalo word so Acholi mo kana beru ni Balaalo miaro Balaalo haya ke beri social media President Museveni no la ming miketo directive eridi ni jono no la ming no ke karmu dugi tore I directive pa president mati kere wia o waju Gimara rio ma America nuo an machalo Odonga to ni Balaalo ni jomo aki Rwanda jomo aki Congo jomo aki Tanzania jomo go donyi Uganda yali miargo ki Uganda lo chiel ma president wa lok ma rio ma president wa ma ber ti chiek ene ye ni ngom kwaro pe ngom achara jomo wilo ngom go wila li dok mier go ngene go wilo yamo ni piana chuli beri ka chiel tim dwa tie dokuru tie ka chwala ywe tie ka yupo kom dano tie pe ngata mo tiki twero me wilo ne man ti executive order pa Balaalo mani ma Balaalo miero dong ngom anyen matiru Odonga to tika wacho ne nende apa mi dwe mabichiel me achiel ni Acholi mo kwano duong Acholi mo kwaro duong degree mati Acholi dong romo degree Aliba pa diploma dong be pay time kwano ne so un village weng twal tiki degree jo mo kwaro jo mangeo ping jo maromo dor welwa un pe bera ka keto wangu ni Odonga to gino la ya gil badgi ubibiru kan ka konyowa ngan man miaro tua Balaalo ke gangi ki tua Balaalo ke gang ki twali sub county
peki wan diang peki wan jone ki tua Balaalo ki chwali sub county police ki game ando bino gam kunu pien watika lopo ko presidential directive ajumani ki madi dong cha mamegwa yu ngany yu gwil yu puo Kampala yu Luzira yu lam ano donga ke ko ya biro ka me example mi tuaro ne ngan mando gwak di kalgi ni piti maka be weko ke jo mane ni donga to superman wala mo u chera tiak u chera dek u chet kor kwene ngan mando gwak gange ku beri ma loko ni Balaalo beno nego dana rio ya pat ma RPC mi apati ko waje ka choke ma beri ni twin daro pe yom guno ya kul gunego ke Balaalo cha ko pie du mona daro ti ya nywa so ngat mano a uneni ki doru diari weng ki chwali sub county kuni ngaro mane wayne jawana tiki mudugo en Balaalo edo mere ke wajlok enni mane ke mako pade tiki chati mon waginu mo pe che wa pala wa pato dogni so ka ngat bulu ba ko bi certi en mier go kiyu nen lok buara ke ken ngat mo ma ki bi nere ya choli pe pien ki ngene ka ngaro mo to ni tap manu ke cerwa ki smartphone no bi kele ke pero dia en ni pe obe a choli ayo malo ku ka cer ka dwa we ki chubu guo joni mo ko gangwa jomo aki Rwanda jomo aki Burundi a choli bi beru peke bi beru beter mo are no choli peke tuara duan ma donga to ta kelene le mono ile ba chuli magi kia dongu da luo gi dek we ngom ko nene de ti ka meta ko nene gi ti ka meta ya chuli lok ba war lok social media ne o beru chal road block ka de kero I kwata gari ye kunu jo Omyero tim ti ju betie en ni petor chik en ni lopo directive pa president lok miu ni ko wara dit la wubi ni cheng jabet guru ni ko ngi ko men wen lok mi ballu chawa wan bedo chero wo lok ka loka chi wunu bera gire ri wunu nge Omyero team jo mogo matika mete ki chato ngom bot Balaalo non po apunya Omyero ti komgi ki ti ja choli komgi ki cher ki leg bot jok la goro we o kati komgi la doglo tien wo cha on bu pot pen pian merlu ming piti ngato mo ma charo ngoma chuli ma loin ma dong ti taw ni loin manu chare la tanya wa dokuru wa ngo wen ki chielo ko wen ando reo dong beri guru tan peramo gang en le cha wa ngom pa Balaalo ni pistok ma ke kero chi juba ke wajini Acholi miere ke min ke kara pingat mo yelgi piki bin ke tim ti nywa chalo we ngom so wa lok man ne we ngom e ka chiel ali mia bi kona ali mia bo tika toro chiek mi juba pistok ma ke mo ke ching lo tela wa lingo wen da nuo lo tela wa lingo wen doga nuo tien mi adek lo tela wa lingo wen ana nge ngoma ti lokone doga lo ka Balaalo ni an ma charo donga to abi penyo tambo Dr. Mona ki bot Chief Justice win dolo mo Canada dega yela tien dano kara dong dano wun lo tien Acholi mogo kansila money make mini chiente pien ku beri Balaalo ku karo budget ma meggi ma romo million piera dek ma chere million piera bero niki keri Acholi we ko nywen wi dano ti budget gi ma wadwan gi bena kero kenyu beru wun winyu di minu chiente jo mo ko pe war wa lwa kara lam in la tien Acholi mi bino ga wachi TV ni Balaalo ko kompo a ki team verification no yini geno ngo in no mani ta deke ini beri wi polo ali be ko kwate ngara chiel ber ti o men ruora chana ini bino ka lok eri di I TV ni Balaalo kompo a ni pien Balaalo mi ni millionario me chere marro e password dong bene pekeni ni lek kindano ka chamo boil Ismail Garden en non ti chieno dike ma ngao bi ki ming maraj tuare le ali ay bergang mod lana Acholi ruodo le ngoko we ala ja cher baganga ruara jana ame wata bor wara jana de ke teb ko ban wajini bi gona jim ati ko jim ki bore bat beno waji bora ni Balaalo man no tika cher bore reporti
eno me bora Acholi wa do ngo ma mier kitim acher wa bar war Yusuf adek eno en lo achele wa nena Wano ubed mega kore Odonga to anda wek ponyo ka university abini ria kin pinga reo no yidi amodo pa kibia la ko retera mi superman dong pere degree do rom kin pingwen dano we kwano ngat man ko ndo ko gangi luoro ki wek obedi lok mi agiki tek Balaalo peo a ki I Acholi tek Balaalo peo a ki I Acholi nyo we hawaj kuma tek Balaalo peo a chor ki Acholi kui ka yuweri peke kui pa yuweri peke unjo mubera karo wiwu kenyu ni uti NRM primary meno we abal kari mierwa logo piki bol kui ki NRM mo ki ken I Acholi full stop Pien dan lo nyar dana nyara yin ke ye yin ni yelo ki twal dana ma ripe ki gamenda wek don lo bin ripe ki gamenda wek Balaalo bedi ma ben yin la chu pira wa tielo ko president wa Acholi parliamentary group mi kati wa ki press conference ni jono ayo kapo a kuipe ulingo ni tik tika mi America ta kui wek ged oti I we dan oti I tim ring bimmi wek diki maja konyi ka don konyi ni ka don ngom peke ma Balaalo te pie du mona dana tie geden dia ka jonte chamo por ka dano teki politician ma yubu posta ne ma peo kati wao kanya leng ni Balaalo miero ma miero ki chowa I composta jo abiro ka chu miero chowa I composta ni Balaalo ka ngoma Acholi man go lingo ko mot ni giti movement mi ne ko gang lu tela wa welingo lu dirte kwaro welingo jo mogo jinyo komgi ka kwanyo ruora chana yin kono ma pia I kwanyo ruora chana yin ko etimo ilo ka Balaalo yin neno ni dok kai bi katimo WhatsApp nyoka loke WhatsApp lok ma konyo kaka pi loka ta cha utangalo ana tiki dano ali piara biro malobo ana TikTok pia cha ka chulu ngat mo ai kene Africa so kai tika chwalu video vuolo ni wek non subscribe ai TikTok ni ki bichuli itika chero kanya word pay ye mi lok miu la ching ma ja wano dore mi chere ya pa wini ini ngeo pingo wan po cher puwa o ya pa wagik pa bo ingeo pingo ma de kati ka lok baba ni mobile manu donye ichim ka dano ming maraj ma wano ke gang pa ruora chana President Museveni go chim ka chana ki dek awa chana pe gam chim wa chak word pe gam chim miss ko la dek po ruora chana tinge ki word wa chak word mi cher I forgot chim ki ker deployment mi gang apa ma you were okay man la leptong ni Acholi ma bi karo mi cher ya pa no yin nge lo keno ni wando chak consultation kin wano tera watimu ngo Wachwelo dano Aliba beach ni ko mudugu ka word wagik pa bo kan there's another day man ni utangal ni cheno la ko ching pike cheria pa information na do nge miyo ke dana ta ni pian tiki kero wan lu tera pa chwiri wachwal dana yo korla ay wunjo mo kan mo dongi do wor do cheria pa do chego do wor lek do cheru kunu do ma wa division commander go ala chimno to lega ki wajine aket mo ngor yo ko ni ga mudugo pa ma chela rio beno de tiki ne ka ke ba chel dan lo ga yeningo so pe gam lo ga ta beno tanga la chel ni Odonga to ge ubin we ke magwa maga Odonga mi Odonga kana yo cholo MP spiti Pierre de ka chel MP spiti bidaka cher an party MP ana ti volunteer video ni kape kwanye ki TikTok ana bi choyo chimi Los Angeles bor wegi TikTok ki kwenyi ro ki page nan pi lok ta ma toro chin dano an kir bango lok pa wili gi mi Australia ni ti dong en
ngan man kong do kul wiyo dok tungangi lo tera mi office gilu buolo dok giluo chede pa Balaalo bero o wa chinge gilu buolo dok gilu baba ka neni no waribu chingwa chala chuli mo waribu chingwa mano wadio jon mano lok way social media lok achiel no gin maraj loyo maromo time gin maraj loyo maromo time ke wani ngomo wilo ni wilo yamo dong bene diang do muodo lum do a nyo dwe achiel ariyo mane diang muod lum chi do a no ngomo dugu chien bor wegine menu eno option mati eno le ngali amod do bere chate nano video ni Balaalo wek do enu man duaro doga to